Re theoha le tsona mo presidente wa Ukraine Volodymyr Zelensky o re dumela hore dikamano pakeng tsa Ukraine le America di ka baballwa ka morao ga ditherisano tsa hae le mo presidente wa America Donald Trump di be le dikgulagulano nakong eo a neng a buisana le mekgatlo ya ditaba naheng ya America. Zelensky o boletse hore ha kolota Trump kopo ya tshwarelo. Zelensky o tlo ba le kopano le baetapele ba dinaha tsa Europa mafelong a bekenang. Re ntse re le naheng ya America re fumana hore mongodi e moholo wa United Nations e leng Antonio Guterres o hlokomedisitse naha ya America hore e bang e kgina dithuso tsa meriana seo se tlo ba le ditlamorao tse busula ho tsa bophelo lefatshe ka bophara. Guterres o buile sena nakong ya seboka sa baqolotsi ba ditaba naheng New York. I want to start by expressing my deep concern about information received in the last 48 hours by UN agencies, as well as many humanitarian and development NGOs, regarding severe cuts in funding by the United States. The consequences will be especially devastating for vulnerable people around the world. Now, going through with these cuts will make the world less healthy, less safe, and less prosperous. The reduction of America's humanitarian role and influence will run counter to American interests globally. I can only hope that these decisions can be reversed based on more careful reviews, and the same applies to other countries that have recently announced reductions in humanitarian and development aid. Hareklo America re fetela Africa naheng ya Namibia re fumana hore mo presidente wa mehleng wa Afrika Borwa Thabo Mbeki o hlomphile wa mphato wa hae wa mehleng wa Namibia ya hlokaetseng e leng ngaka Sam Nujoma jwalo ka moetapele ya neng a le sebete. Ngaka Nujoma o phumuditswe borokong ba eba o qetela pejana kajeno motsemoholo Windhoek. Ho sa le jwalo mo presidente wa Namibia Nangolo Mbumba o hlalositse mofu mo presidente wa mehleng jwalo ka monna ya neng a labalabela ho bona naha ya Afrika Borwa e na le tokoloho. Ngaka Nujoma e ke moetapele wa pele wa demokrasi naheng ya Namibia ke baetapele ba mmalwa ba dinaha tse fapaneng ba neng ba le teng tshebeletsong ena ya semmuso. Mo presidente wa Afrika Borwa e leng Cyril Ramaphosa le yena o ne a le teng tshebeletsong ena. President Nujoma was one of our leaders. I mean, one of our leaders in a real sense of that word, because we didn't treat him as a leader belonging to another organization. He was one of our own leaders, President Nujoma, because of the relationship between SWAPO and the ANC. President Nujoma was to us one of our leaders, not a leader of SWAPO, but a leader of our own struggle. That's the connection between the two organizations, because we both had one oppressor, which was the apartheid regime. Haretla kwano la penten re fumana hore tshebeletso ya lepato la Brigadier General Joseph Manyatsa e bile botshabelo provinseng ya Free State pejana kajeno. Manyatsa o hlokahetse ka la 17 kgwedi ya fetileng ka morao kula nako e khutshwane. All our family, esteemed members of South African National Defence Force. Ho sa le jwalo motlatsi wa letona la Sesole e leng General Bantu Lomisa o re ho tlwetswa diphuputso ka mafu a masole a 14 a hlokaletseng ntweng naheng ya DRC pejana kgweding ya Pherekgong. Olomisa o hlaisitse ntlha ena ha ne a tshetleha puo tshebeletsong ya lepato la Sajene ya Sesole e leng William Thola pejana kajeno. Sesole sa naha se tlotlile Thola ka tshebeletso ya lepato e phethahetseng ya Sesole. Hare ya provinseng ya KwaZulu-Natal re fumana hore lelapa la mosadimoholo ya dilemo tse 60 ya ileng a hoholwa ke dikgohola la Montville ka borwa ba Durban le re le tshepa hore le tla fumana setopo sa hae. Mathwasong a bekena lelapa la Mhlongo le hlahetswe ke masisa pelo ao le kileng la ba ho ona ka 2022 a dikgohola mo kgathelena motho e mong wa lelapa a hohotsweng ke dikgohola. And on the second year when they move us there, we have a flood, and this one is a second time flood. And what's make me so sad is that we complained on the first time 2022. They said they will make a plan, but they didn't do anything yet. Ba lelapa la Mhlongo ba re ba batla ho fola moyeng ha motho ye wa lelapa ka fumanwa. We still have hope, and we're praying
that should be found. We believe that Nyazulu Zulu will help us find her. Batho ba bangata ba dumela hore koduwa ena e hlahetseng lelapa la Mhlongo e ka ba ile ya qojwa hoja ba ka taolong ba ba fallisetsa sebakeng se bolokehileng. At this stage, we cannot even describe how much we feel, simply because my sister-in-law, she has not been found, and it's been like almost 3 days now. Letona la bodulo Thembi Simelane le lebelletswe ho etela dibaka tsa province ya KwaZulu-Natal tse thefutsweng ke dikgohola bekeng e tlang. Ditabeng tse ding re fumana hore mokgatlo wa Afrika Borwa wa mabenkele o ipileditse ho mmuso hore o etse seboka sa beng ba mabenkele naha ka bophara. Mokgatlo ona o re seboka sena se tlo fana ka monyetla ho bohle ba amehang tshebetsong ya boingodiso ba mabenkele. Sena se tla ka mora ho kwalwa ha boingodiso ba mabenkele maobane. Re atela pele mokwetlisi wa di-Springbok e leng Rassie Erasmus o re ba batla ho tswela pele ho etsa hore naha e be motlotlo ka bona jwalo ka ha ba itlhophisetsa tlhodisano ya mohope wa lefatshe o tlang. E ne e le letsatsi le tletseng ditiragalo go mokatisi wa di-Springbok Rassie Erasmus. O simolotse pele ka go bula semmuso lefelo la bonno la baithuti la Invictus lo mo go lone go nna thata baithuti ba ba nang le seabo mo metshamekong e farologaneng. Morago o naanelana ka tlhatlhelelo e e neng e lebeletse thata ntlha bokatisi. Everybody can say we want to win all our test matches, but certainly there's some other things below the top line, which is trying to win and make our country proud and stay number 1 or 2 in the world. And you know, at the end of this year, the World Cup pool draw happens. So where you end the end of this year will determine where the pool you'll play in 2027. Gape Erasmus o na bua ka matsapa a ba tshotseng go netefatsa fa di-Springboks nna setlhopha se se tokafetseng thata. Measure the result of your effort. Tell that guy, you've worked so hard this week. Not we've lost the game. That's not going to make him better. Yes, you were so positive. But hell, you were like this plastic positive. Be honest with the guy. Erasmus o simolotse go katisa di-Springbok ka 2018. O fentse sejana sa lefatshe le setlhopha seno makgetlo a le mabedi ka ngwaga wa 2019 le 2023. Setlhopha se solofetse go nna le seabo mo metshamekong e tlang ya sejana sa lefatshe eo e tla tshwarelwang kwa Australia ka 2027. Thabiso Moss, SABC News, Potchefstroom. Ditaba tsa dipapadi tse ding di hlalosa hore Mamelodi Sundowns e ekeditse ketapele lokong ya Betway Premiership ka mora ho hlola Kaizer Chiefs ka ntlha e le nngwe ho noto papading e bileng Pretoria thapameng ena. Sundowns e na le dintlha tse 50 a na le metso e 4 le ho bula sekgeo sa dintlha tse 18 ka mora Orlando Pirates e maemong a bobedi. Ena ke tlholo ya borobedi ya Chiefs sehleng sena. Di-Proteas di fetela ho se ka makgaolakgang tournamenteng ya bompudi ba ICC ka mora ho hlola England ka diwikete tse supileng lebaleng la Karachi naheng ya Pakistan ha re boneng dintlhakgolo tsa papadi ena. Ke a tshepa hore di-Springbok ntse di bapala hantle mme dina tsena di kekebetsa ho besa wa tuka kgahlano le Afrika Borwa. Mme o ka ikopanya le rona ho social media ka ha re ya fumaneha ho Facebook ka ditaba dikgang _ X ke @ditaba _ dikgang. Lo phisa ditabeng tsa rona ka video ya WhatsApp mme o ka subscribe ho YouTube ka SABC ditaba _ dikgang. Ka ona buela o kopane le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka yona nako ena. Ke yona taba.